Ki kubor ki babnya. Menteri Rang Badu Kari Uberim, Dr. Manmohan Singh, ulaklat no ka erta ka kendai pu arsnem. Kari gelapan pau ke jeng sosi elor ke jeng no ya unong ya lam ubelan nam ha ke jeng penwandur ya ka yok ke kot jong kari kat kum ke juk ke pemerintah. Dr. Singh ulaklat no ha ke jaka sumar jong ke All India Institute of Medical Sciences hanong ba Delhi nen kami. Dr. Manmohan Singh Syaim sa kapua pra baje janmiat henen kasngi hadian ba kajing pang jong u kalajur pat na kajing bam tip briu shu hayang jong u wada padang kajing le ban pen kendet ben riu ya u la ban pen bena ya kajing klat no ju u ha kapuat kandai san puwe janmiat Dr. Singh ya u balaju ainam ku mulong penwan dor ya kajing kala kayo ka kot kari jong usnam khat kandai spa kandai puwe ulalong ru umenti rang ba du kari na du usnam arajar saw hadu araja khat saw kabalalam ya kadi lingba kapuat ka bakong santam ha kajing kiu jong kayo ka kwat bat ka jing yo jing itu ha ka perthai borok kawe ki khubor solam ki lasle na keleng ki benta jong kari ka presiden kari ka Draupadi Murmu usembut presiden kari Jagdeep Dhankar bat menteri rang ba du kari Narendra Modi kila lek ban lek buram khadu sayeng sa jong u presiden barem kari uram nat ko genru ula pen pau ya ka jing solam ko jong u da ba ka ba ong ba Dr. Singh rolong ubriu ba parya bat don buram badru unong pradenti ha kayo ka kot jong kari पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। Lasai kasngi kajing lai antang ya Dr. Singh kan sedang nak headquarter jong ka Kongres ka Badan Nong ba Delhi ha ka por kandai sedang menstem lengkat bat kinong but ki balai on saka jakatang ha ka wei bat kaliang an penlong ya kajing le ngosi na ka bentah news ni ha borok ki bentah jong kari na do ka apn dio tarik uno pra ha do ka si tarik ubana kelal kot arajar apusan Bureau Report DD News